zbog toga, Ja nisam kapiraš? seksualna, samo nisam brolja. Pa Žarko je zečenstveniji od tebe, razumeš? A dobro, okej. I šta sad? Ajmo da vidimo za ovaj deo. Koliko teški zborovi padna ovde. Au. Ovo je veliki brat odobrio. Значи јас сирџиски ке настапам ептен Мики, што присуствува во живо на оваа кавга. Добро и Венди се пушти на Синди да ја објасни од каде доаѓа, мислам. Ајде да слушаме, се извинувам. I pritom ti žena kaže kako nisi popularna i ne možeš da izađeš u novinama. Razumeš, meni je krivo što si ti iskompleksirana. Ne mogu više da te slušam, ludača, Meni je luda. tebe žao, razumeš što si iskompleksirana katastrofa. Ja ću sad polomiti ovdje pa ćeš da vidiš. Ne mogu više da slušam. Ja ne mogu da slušam više ovo, čoveče, za mene je ovo ovako, vidi. Aj, sam ja... Koliko razreda škole imaš? Ko je pričao o mojim ulošcima? Koja si prostakuša ti? Pa jel ti ostavljaš otvorenu krv tamo kad ja moram da se gradim? Pa jel ti je moguće da si tolika prostakuša? Pa ko ostavlja krv tamo? Ko pokazuje prostakluk? Ko priča o ulošcima, ljudi? Zaveži, strašno zaveži. kako Jedino što imaš je to između nogu. To je jedina stvar. Sada više ništa mi ne krasi. Ti si tako prosta, da je to strašno. Strašna stvar koliko si prosta i besna i što pretiš već 6 puta da ćeš da me prebiješ. Pretim. Da, pretiš da ćeš da me prebiješ. Ja ti ne zaslužaš, ja ti dodirnem kad gledam. To je nešto drugo. Stavi za kafu. Stavi za Kakvi profesionalci kada ova beži u ispovedonicu, oni određuju ovde šta će gde da bude, kako je to profesionalizam. I pritom me vređa i priča o mojim ulošcima, prostakuša jedna. Pa kako da ne pričam kad uđem u kupatilo i krvavi ulošci stoje ovdje? Gde je okolo? Nemoj da lažeš, bre, glupačo jedna prosta. Nemoj da lažeš. Čekaj. Ajde kupatilu sa kamerom. Ajde da mi vidimo. Ajde. Sve si kantu pokazuje. Ne, nego ću da bacam u WC šolju. Ostavi me ženu na miru. Bože, kako ste prost, pa naravno da a ne ostave se ovako krvavi. Naravno da sam savila, prostakušo, jedna prosta, o čemu ti pričaš? Neobrazovana seljanču. Prostakušo jedna, je li moguće da si toliko prosta, devojko? Ja prosta, što uloške. Znači, prosta žena. Pazi ti o čemu ona priča, prostakuša jedna. Pa ti si mi dala povod, ženo, ostavljaš otvorene uloške u WC-u koje koristi 15 ljudi. Nemoj da lažeš, bre, prostakušo jedna prosta, razumeš? Gledamo šta je ovo. Pa ja ne mogu ovo da trpim, stvarno. Znači, Ovu prostakuš ne mogu da trpim, stvarno. Ljudi ide u toalet. Nevena, ne moramo sad o to. Pa nisam ja to započela, bre, kakve ima veze s njom, žena koji ne može da se reši. Ništa, onda. Ako je započela, onda neće biti. Jednostavno ne može da se reši problem, ne možemo da silujemo nju. A što je počela priča? Zato što ne možemo da se radi timski. Čim tebe vidi, jel tako? Ali čekaj, Mićo, ne možemo da radimo sad timski. Moramo da se podelimo, kako ćemo se podeliti, ne znam. Dobro, ona samo nek igra, nek se pojavi kad treba. Pa da, ali moramo da se Definitivno da zaključime дека Šta ćemo drugo? Синди има проблем сама Moramo da со vidimo s себе. velikim bratom, da se napravimo, onda se napravi neki plan i program. Сигурно дека жената си има некој проблем само со себе, ама ние не можеме да ја помогнеме. Razumem, ovo je... Има клиники кај што се лечат луѓе. Тоа е тоа. Сега, навистина, веќе е очигледно дека Синди е проблемот, а не е ниту Невена, не е ниту Анета, не е ниту Сораја, не е ниту Ава, затоа што Синди постојано се кавга со другите. Ама добро е што Анета и притрча во помош на Невена и покажа, односно потврди она што го тврдеше Невена, дека навистина нехигиенски оставени остатоци позади неа имала Синди. Сега кој знае што ќе се врати, кој знае колку ќе плаче Синди. Кејф ми е да остане во куќата за до крај да ја дотепаат, да ја докажат и дека Скопје е метропола, да ја докажат и кој од каде потекнува и кој е помалку важен или повеќе важен. Оставам да уживате во кавгата и да и се сетите на Синди. Ja pričam o njenim ulošcima. Pa ne pričaš jer su sklonjeni, uvijeni i bačeni, a nisu kod tvoji otvoreni da ih vidi 15 ljudi. Prosta. Ja pričam o tvojim gaćama koje su svuda okolo, znači strašno.
sad ću ja da se spuštam toliko nisko. Psihijatrijski tim, molim vas, preuzmite ovaj slučaj, ovome treba lečenje. Već poslednjih 15 godina, kao što smo upućeni. Ja ne znam kako niko to nije usmerio. Viš ko je sad zanemari to. Pa ne mogu da zanemarim prostaklike, da trebam sa prostakušom tu da budem u društvu.